Oh, the habits of my heart, I can't say no. It's ripping me apart. You get to, you make it hard to let you go. A poslušajmo sada proljetnu pjesmu Torda Umesona, koju izvode učenici naše škole pod mentorstvom profesorice Sare Mojtić u glazbenoj pratnji učenika prvog gimnazije Viktora Mojtića. U kategoriji dramsko-scenskih nastupa pod vodstvom profesorice Valerije Ivana Cjelenčić trebala je nastupati učenica prvog razreda opće gimnazije Vlatka Pačanić, ali nažalost zbog bolesti tada bila spriječena. Vlatka je marljivo sa svojom mentoricom uvježbavala monolog iz knjige Julijane Matanović Tko se boji lika još, i to Kolarogom rezu. Molim vas da dvostrukim pljeskom pozdravite Vlatku jer nije bilo mogućnosti pokazati svoju izvedbu kada je to trebalo. Ponavljam, zbog bolesti. Bilo mi je tek 18, kada su mi onoga kišnoga dana zatepali po ledinu. Od onda moj Marko skita po svatovima, štipka debele udovice i uznane stare cure. I završi svoje ušećarene brkove. Ništa se ne mijenja. Ni sada mi nisu jasni razlozi zbog kojih je Slavko Kolar izostavio da sam ja još kao cura čula razgovor načinara i moga Marka. To želim reći na ovom mjestu svim gospodskim djevojkama i ženama koje su u nebeskoj šetnji. Zašto? Zato što one na mene gledaju kao da nikada nisam oprala Ilovaču s gumenih čizama. Neke bi čak zlobno komentirale. Pa vidi nje, Janice, tako se nekako zove, a sirota mršavica ni sva slova ne pozna. Znam ja što je gospodin načinar izgovorio gledajući Marko u oči. To je cura. Vidi kako je tanana. Pa visoka, pa fina, kao breza. Gotovo bih rekao otmjena pojava. Sad slušaj. Što ti je breza među bukvama i grabovima, to ti je ta djevojka među tim vašim glomaznim curetinama. A dok druge cure iz naše teško koračaju kao medvjedi, u njezinom hodu ima nešto
Na Lidranu je sudjelovala i Larisa Gerić, učenica 4. razreda opće gimnazije i to u kategoriji literarnog izraza. Larisa je autorica proznog teksta pod nazivom Moj rođak Teri pod mentorstvom profesorice Željke Konje. Molim jedan pljesak i za Larisu. Nadalje, u kategoriji pojedinačnih dramsko-scenskih nastupa sudjelovala je i moja malenkost sa monologom Nikolaja Vasiljevića Gogolja Dnevnik jednog luđaka pod mentorstvom profesorice Željke Konje. Nažalost, ili na vašu sreću, taj monolog danas nećemo čuti, ali tekst je potpuna suprotnost sljedećoj izvedbi koja će danas biti šlag na kraju našeg programa. Nadam se da ćete se zabaviti i uživati u nastupima učenika 3. razreda ekonomije, scenskoj igri pod nazivom Doškolovavanje, učenika Jurice Sertića, Bojana Dmitrovića, Dominika Mudrog i Davida Veriga. Kao što su to do sada uživali svi oni koji su imali prilike vidjeti izvedbu. Tekst je inače autorski uradak učenika 3. ekonomije Jurice Sertića. Mentorica dečkima bila je profesorica Valerija Ivanac-Jelenčić. Pozivam evo dečke da se pripreme za izvedbu, a vama zahvaljujem na pozornosti i na kraju još jedne svečane sjednice povodom obilježavanja dana škole. Hvala. Druže, šta smo naučili? Pioniri mladeni, nismo vojska prava, svakog dana pijemo, pa nas boli glava. Hašiš, droga i ostala doba, i me nećemo jaki pionirom zvati. Što je ovo? Možeš li misli? Je, profesore, pa nije Je, se gledali, je. Sjena bolje se način na Sve je kaj ste ljubi, ne? Kaj? Ma ne bi bio. Dođem kuću. Pazi, ovako mlad, zgodan. Komu ti to priča sebi? Okupam se napokon, Ti ste se kupo od rođendana. Dođem, uzem onaj dezodorans na skum, fabu. Naslonim se na stol i kažem ljubavi, može mojih 60 sekundi. Maša moja! Rekao, daj mi mojih 60, 90, 180. Makaj se spraviš! Ne da! Daj se, ja ću šuti. Ne, to vaše žene. Šuti vino je naprljava. Druže, profesore, dosta je ovakvog razgovora s nama više. Još jednom mi pušću na svoje udruzi umirovljenika. Opa, to su opasni bulima. Kako je veze s ovim? Možda se pendiraju. Evo, ja molim te, molim. Profesor, sebe. Šta je? Kakav friend? Smo mi zajedno ovdje čuvali. Šta je? Mene je jako bilo isto. Čega? Pa ranili me. Ko te rani? Ma nije me niko ranio, nego sam se rano probio. Joj, ti kvaši, gluposti mi je već. Još jedan tako je, Mate, Mogu nešto da ispričam, ne? Pa da se razveseliš. Završi. Može. Kako mi, ovdje došlo živimo. I sad čala nešto, pravo, sad ćemo to da proda i da vodimo na utakmicu. Dinamo Hajdu, u sred Maksimira. I sad, da prvo pogledam, Šta je? Opet su tjela nastaviti. Jak ne. Fuj, još jedan je žal. Dinamo vodi 5 mora gore, idemo mi na trg, da svada, ližemo. Gdje sam crvena? Umiljava. Švan. I završilo se sad to sve i Dinamo pobjedi, ostalo 5-0, kad s jedne strane od cilja, s druge metu polisa. Sad sam i pod ruku, kažem ja, čale, ili da krenem njom. Kaže čale, ja nemoj još stignu. Za 15 minuta velim, čale je sad. Sad si. Kažem, ma nemoj još ti čekaj malo. Za pol sata kažem ja, čale je sad. Sad si. Kažem, mora, ja. Kiki, mi te sve po 5 kuna i mogu. Je, džabe. Senačino! Sve ne može!
to pitanje? Ko je ovakvi priprepio? Hej, ti to više. Mate frende 100%. Koji mate? Mate kak je mi. Kakav mate? Jedan. Kako je to? Samo jedan. Šuti. Jedan i drugi. To je napisao rat i mir. Ustaj kako više stoji. Kak ja, najde profesore, pa znam ja neki, ne? Uvek rat i mir. Kako može rat i mir zajednič, ne? Mate tu, profesor! Neka pijani, ne? Bedak neki, ne? Budale, sjedajte dolje. Šta je? Profesore, ja mislim da taj Ratimir, da to je bio neki ruski pisac. Sigurno to je on napisao. Da to je ruska jedinica, jedna seljačina. Glavni grad Uruguaja. Glavni grad Uruguaja. Glavni grad Uruguaja. To mene vama. Glavni grad Uruguaja te pita. Lima je glavni grad Uruguaja. Lima. Ti profesor, vi mislite neki onaj mali Lima? Lima. Pa da, šta je sada s tobom imam? Kak je uvek je. Znači romanizma. Aj sad da ti to nešto govara. Slušam. Duži profesor, ja mislim da tam ljudi umiju čitajući romane. Umrećeš ti kad treba dohvati budalu jedna. Gledaj, imaš tu. Kaj si ovo, šta je to? To je ostalo. Čega? Oružje. Koliko oružja? Kakvi su prozori romantični snima? Pa neki profesore Vake, ja uvijek kad idem kod Barice, zaprti su, ne? Je kak ne? Naš mali Baricu. Dajte ljudi! To je jedan svijet. Opet jedan. Što? Previše sam ja možda pustio. Tamo što smo postali važni u Europi, doći ovi svi Europljani, Kinezi, Japanci i svi ostali. Šta ćeš gledati tribine oko Hrvatske? Stati? Jest kokica od cigana? Što radiš to? Opet si pija na nas ne duša. Daj osam. Seljačina jedna. Kakva je udruženja? To je alkohol. A uvijek, kak je jedan? Ajde, neću se. Kako li ga pamaš? Pa, profesor s dinamik. Kažu to smrt prema evropskom standardu. Da je nama to bilo! Seljačino! A šta si imaš u Romijevcima? Pa koje sam do sad izvadio, njih još niko ne tražio. Nisma širi. Šta je se širi? Čuma pene hotri vuna, davaj, dišis. Šta se rekao? Je profesore, ne, gajte jezik. Odmah mi nešto na ruskom reci. Metak ti da ne kažem Je jezik. znam, ne, zemljička, ne. Kako? Može dva. Može. 1, 2. Sad uvijek u takve pišeš dva. Kako? Par mi stoji. Jedinica za otpor. Partizani! Pa seljačino, pa šta ti je što to čekaj? Evo te više da. Opet! Šuti! Veliko školovanje. Se sama specijalna škola, budale do budale. Brzo mi radi zemlji Magreba. Molim me. Zemlji Magreba mi radi što molim me. Tu zemlje Bagrem, ne? Ja znam sam dve. Zemlje Magreba mi radi što te ubiti ovdje pred svima. Črna zemlja za cveće i smeđa zemlja za cveće, ne? Može dva, nekakve. Može opet. Bute dva. 1 i tu ću ti dolje 2. Kako je uvijek vi meni takvi? Pa dajte ljudi! Pa ne bi ja tako u škole išao. Pa i ja sam za šalu. Kad se šalimo, onda se šalimo, a kad se radi, onda šala strane. Duži profesor, kakva je to? Šala Ko se ti rodio? Nemojte mi s tim porama. Pa ljudi, Kostur ima bogatiji seksualni život od vas. Ko zna više? Evo, ajde, jedna šala pa idem raditi. Hoće da pričaš o Ja ću pričati. Kaj mi ti pričaš? Ja ću pričati. Lijepo, ko ne bude slušao, dobit će jedan.
Domovinski rat. Ne, da, ne, da, ne, da. Domovinski rat. Cigo i ciganka. Šuti. Švercari tvora preko granice iz Crne Gore u Srbiju. I kaže muž ženi, ženo, pa gdje će bre da ga spremimo? A kaže ona, ma u gaću ću da ga stavim. A kaže, ma nemoj, smrdeći ti od tvora. Kaže ona, nek se obusije. Što je, ko se mislio da bi jedan? Šta je, sad je situacija, a? Stanovnik Krka, sad se je dalje, ajmo. Pa, ako misliš na muško... Šta misliš? Ako mislite? Ako misliš kretne na muško, to ti može Miro sad. Može i na Krka. Po koji Miro? Kakav Miro? Onaj kad sviđeš most, prva kuća desne. Ne. Što ne desne? Tamo Pa ne pitam te to, pitam te kako ćeš reći da je on tamo rođen, stanovnik Krka. Da, on ti je rođen tamo bolnica na Krku. Krkač! Je. Mamu ti Krkali u Domovinskom ratu, svi. Jedan. Šta je za mene? Ti ne, ti ćeš sad. I ja budem je. Slušaj sad, stanovnik Krka. Je vrti profesore Krcne. Tako je. Nemoj tebi na Krci. Uvek. Tako je da znam. Ajde se jače ustati. Stanovnik se pred Petrom šumi. Meni. Još profesore, možda sam ja, lova stoji možda Bugar. Si ti lud, idiote? Ajde, pošto si ti iz tih svojih bala, kako se kaže stanovnik bala? Balavac. Je. Sigurno. Je, majke. Dajte, ljudi šalite radi. Jedan ovo. Pa ste lijepo i sina. Uvek. Tako je. Jedan. Stanovnik Bora na kaču. Ajde, opet neću. On sjedi. Nije. Vojnik. Alkoholičar. Hitna. Taksist. Kako je? Pa daj, reci ko bio motiv. Jedne sad kaže. Ja bi trebalo biti dugi. On je... Nema mi ništa duge, reci ko je bio Mandelja. On nam je bil jedan čovjek, moj prigorec, ne, iz Kašina. On je jako dobar čovjek. Kašina, ej! Ja sam iz Prikašine i iz Kašina. Kašine sam, Kašine i Prikašine, ne. Pa ti to mene. Jedan. Jedan kak ne. To je uvijek jedan, kak je jedin sve sam ti rekao. Sve sam ti ispunio. Znao je sve! Ne bi ja. S jezikima palježa. Drugi profesore, to još nisam vidio. 149! Jezik! Sebe! Bravo! Svaka čast! Ustani. Nabroj. Dobro spet. Može, Ne može. Dva. Ne može. Kako ne? Hoš jedan. Ne. Da onda nabroj 5. Može, dva za dva. 5 za 5. Ne znam pet, znam za... Dobra je nabroj kako znaš. Pa znam, ne. Normativi i aperitivi. Bravo, bravo. 1, 2. Kako ne? Sad ću mi rekli... Znao je! Dva. Evo je 6. Kako ne tako? Znao je! Jedan koji je slušao. Nigde ja nešto ne znam. Boš je reći malo kako bude riješiti odličaj. Ustani. Čujem jednu pjesmu hrvatskog pjesnika, izvorno. Pa Mate Bulić. Mala vočka poslije kiša. Kako Bulić sam pisao? To? Ne, Kajmo politizirao. Ajde za iduću. Ajde da i to čujem. Ajde se ja vidim. Gledam. Mala vočka poslije kiša. Kiša. Dobro, profesore, hoću stata kiša. Ne može. Neće. Ne pazim. Puna je kapi, pa se. Što pasi? Igra male nebe, desi, nazad, znate. Kako ne? Ne, nije to. Ide. Zala jedna glupa. Ja znate. Čuti. Ljudi ne stavljaju. Ali... Muhamed!
Jedem u kjame i Sve nekada, svi ste razapali. Ne! Da! Ne! Da! Ne! Da! Šta žena? Ajde, niste pali. Pali se. Šta žena? Ajde, niste pali. Ajde, ne mogu ovu umirovljeničku mladicu tamo 69 godina u pune snazi, jel da? Ajde, ovo jedno grupno pitanje. Kako se sve može staviti u usta? Ajde. Luster. Jel ne mi rekao? Prije sata nam pričam. Luster? Luster. Pitaj ga. Ajde se, ja ću Ajde, se ajde, postaviti. da. Može, vama, što se došlo. Ne, valja. Ajde sad ja ću, kako luster? Istina, ne mogu da Što je istina? Luster. Kako? 42. 8. mjesec. Snijeg ovdje. Nemoj lagat, molim. Jesi. Molim te, nemoj lagat. Gomarci ovoliki. Ulazimo, nas dvojica drugova, u jedno selo, malo selo, 2 kuće, jedna manja, druga još manja. Jesi. Nemoj lagat. Već, kraj rata, ono, malo ostalo za nas dvojica 3 metra. Kako 3 metra? Lepe, ne. Svakom jedni ovaj po pola. Nisam tebe ništa nikad. Šta kako ja I sad govorimo s njima prvo što pokazati, se da pokazati, pa ćemo sutra. Šta se da? Kako si ti, jel? Kako se da će nema mi tu, pred djecom? I dolazi jedna žena, plava, vitka, 120 kila. Kibari se mi govorim crne. Što mi normalno? Prava žena, Ja volim takve pređene. kaže, dječki je sumor, a mi pojavimo s tome na njih, nije dobro za to. I ulazimo u kuću, on nama na ulazu uste. Ovo je ogroman, zlato, srebro, ono vidi se. Idemo spavat najveće. Čuješ? Iz druge prostorije, kaže muž ženi. Ajde ženo, ugasi uste, da ti ga stavim u usta. Je tako. Što sam mi usam? Dajte ljudi, to je sramota. Vidimo se na meni. Ne radite tu! Sve za nas, sve za nas. A ovo su sad naravno svi zbog umirovljenika. Je, nego dobro vidite košta lupet metak. U glavi je to ne. Ajde, pojedinačno pitanje. Ko zna ko ne zapada razlog? Prvi. Prvi sam rekao. Malo djelo, 16 stepova, 14 nogu, 2 glave. Šta je to? Bravo. Ne. Da. Prošli ste. Da. A nema govor umirovljeničkog mladeža ispitavati u budućnosti. To je to. O ne, daj više. Da još jedno rekao da bilo 4. Ajde 4. Sam dužno istinu, ja sam sad 4, sam 5 prošlo onda. Kako s 5 bez sreće koliko imaš? Neka. Manje još. Ne. Da sam trebao još da kasnije sam. Je 4. Dođe sigurna kojica. Ustaje. Slušaj. 748 puta 4. Kaj mu delate? Šta? 16 puta 2. Kako je li? 2 minus 2. Prosi se. Koliko je prošlo? Ništa je rekao! Sad ja pušta ti nećeš još sve ručkam. Šta je rekao? Sve rekao. Šta je znao? Sve. Koliko se dobio? 3. Da se malo više početi. Šta više? Odgovora! Kaj se li? Da. Slušam. Koliko je Engleska imala kraljica do 2014? Odmah. Cigo. Ja znam. 033. Bravo. Palo se razum. Pa ja već četvrti put kod vas Kad si prosim. glup? Pa ne mogu ovake. Kad si glup pogled se kad Ja mu bika mene prodat koga. Kakve bike u što gledaj? Pao si godinu, ne valja ti ja dam bika u glavu. Kako? Ja uvijek kako padnem, oni svi prvi. Već si glup. Četvrta generacija. Glup si.
Iza kiše, Ma makni se od mene. Pa nije zaslužio, proćeš jednu godinu šte. Pa stigneš još.